Bog svima, dobrodošli u IB Cooking Show! Yeah! S obzirom da nema nastupa, nema klubova, nema ničeg na što sam ja navikla u životu kao pjevačica. Tako je vrijeme, Bože moj. Ja sam odlučila danas kuhati i raditi istarske krafe u spektakularnoj haljini za stage. Zašto ne? Stoji bez veze u ormaru, pa zašto ne bi kuhala u ovakvoj haljini, nek da imam predaću. I baš se evo super osjećam, tako da ćemo vidjeti kako će to izgledat kad krene recimo brašno i tijesto po šljokicama. Nije mi žao. Evo, želim biti lijepa, ko da sam na stage i pali mi stage, tako da je danas moja kuhinja, moj stage i pripremila sam razna iznenađenja iz naših krajeva. Naime, naletila sam na istarske krafe. Već sam ih radila, imam neko iskustvo, ali prvi put pred kamerom za vas. Znači idemo, istarske krafe, a prije toga najljepše je u moru biti gol, poslije je s tebe fino papat sol. Najljepše je u moru biti gol, poslije je s tebe fino papat krafe. Za tijesto 300 g glatkog brašna, 1 jaje, voda. Za nadjev 300 g polutvrdog sira, 200 g suhog sira, 1 do 2 žlice grožđica namočenih u rumu, 1 vanili šećer, limunova korica, 1 žumanjak, šećera prema ukusu, krušne mrvice. Za umak 3 mandarine, 50 g maslaca, 1 deciliter vrhnja za kuhanje, 3 žlice šećera, muškatni oraščić, liker od mandarine ili oraha, mljeveni orasi ili bademi. Za početak ću staviti brašno, 300 g, malo soli. Na 100 g brašna ide po 1 jaje. To vam može biti mjera, da inače znate što se tiče količine tijesta kada radite domaće raviole, krafe i ostalo. 3 jaja. A čovjek treba probati nova iskustva. Mislim, fakat sam na sceni već skoro 30 godina i sad je scena nestala, ja sam si izabrala drugu scenu. Inače sve radim na ruke. Sad sam odlučila da vidim, pošto sam dobila za ročkas multipraktik. To te ja pitam. Tijesto umatam u plastičnu foliju i stavljam ga da odleži pola sata i bacam se na nadjev. 4 domaća jaja, 2 žlice šećera, znači 2 vrste ribanog sira. 1, 2. 2 vanili šećera, ne bi vjerovali. Radimo istarski kolač, to jest istarski specijalitet krafe. I na to namočene grožđice u rumu. Jesu se namočile, pijane su dovoljno, jesu. Za početak ću pobrašniti podlogu, klasičnu, koju je odležala prethodno 20 minuta. Što duže odleži, to je bolje. Jer tijesto će biti podatnije i rastezljivije. I razvaljamo što tanje, da ne bi te krafe bile predebelo tijesto. Ono mora biti onak debljine, pa ne prozirno ko za štrukle, nego ko kak se rade, kak su ravioli recimo, te debljine. Moram stisnut do ruba i malo se moram leći na to. Još malo ovu sredinu. Čarobni sastojci. Zvijezda večeri, limunova korica koju trebam naribati. I svaki put 1, 2, 3. Čarobni sastojak, znači taj je skriveni top sastojak. Muškatni oraščić. Njega ćemo 1, 2, 3. Nemojte zaboraviti nešto. Meni se zna desiti da nekad zaboravim koji sastojak. Sad sam skoro zaboravila maslac. Ovo je zapravo najbrži način. Znači podijeliti tijesto na pol. I radit ću manje krafe nego inače. Zašto? Jer nemam veliki modlić. Evo bi bilo neka mjerica. I sad filam. Znači filamo tak da ostane što više
da nemamo višak tijesta. Kajbu, to će biti prefino. Znači za ovo jelo treba vremena. To ne mreš raditi kad se žuriš na posao. To je recimo super vikend. Kad je ružno vrijeme, skuhaju se, može biti baza, znači sladak način slatke sa umakom od mandarina, kao što ja danas radim. I može biti slana varijanta, obično paše sa peradi, piletina, puretina, recimo na saft. To je super varijanta. Išlo bi to meni s paradajz s umakom nekim. Da, to je bilo super. Kako sam vješta, Wow. Totalno. Tu, dobro si ti vidio. Tu stane još možda. I sad ide onaj najzabavniji dio. Radim krafe. Znači ovako, hop, ck. Dobro stisnuti. Najljepše je u kuhinji biti u lijepoj haljini. Poslije je s tebe fino papat krafe. Super! Vau, uspjela sam! To je sve piplavo, people. Evo ga. Tada! Krafe su spremne za termičku obradu ili ti kuhanje. Znači treba vode slane za kuhat, klasično ko za klasičnu tjesteninu. I kad one isplivaju još minuticu, dvije, da malo omekane i vadimo ih van. I stigla sam do velikog finala, a finale i zvijezda krafi je umak, jedan tradicionalni umak na slatko od mandarina i još koje čega što ću vam. Prvo se podinsta maslac, vrlo jednostavno. I sad dodamo 2 žlice šećera i ovisi zapravo stvar ukusa, hoćete slađe, ne slađe, treba miješati cijelo vrijeme. I kad se šećer počne, osjetit ćete to je pod kuhačom. Evo stavljam ove kriške mandarina i dinstam ih. Znači umak možete da budu cijele kriške, a može se i malo duže dinstat da bude onak baš kao umak, da se one raspadnu. Ja volim da su mi cijele kriške. E sad, pravi majstori to i flambiraju, a ja ne bi voljela sad to radit. Zašto? A čisto ono da mi ne izgore obrve i to, da ne ostane bez obrve i trepavica. I ova frizura koju sam si danas napravila. Ok, kako fino miriše, prefino. Ja mislim da je spremno sad za alkohol. Noćno kuhanje, ajajajeje, noćno kuhanje, ajajajeje, najljepše je u moru biti, aj bi, poslije jeste me fino. Moram smisliti još tekst. Doći će, ne vrem sad 2 stvari odjednom. Ovo će biti pijane mandarine. Ja volim pijane mandarine. To je domaći orahovac, ali možete staviti bilo koji liker, voćni, bilo koji. Bitno da je alkohol. Ajer, konjak kak imate. Eto, sad to neki spari. Gle je fina tekstura. Creamy, divotica. I kad te mandarinčice omekšaju, ovu ću malo da pusti soka.
Bitno je da se to miješa cijelo vrijeme. Kako fino miriš. Ovo je prefino, ovo je ludilo. Ovo je totalna egzotika. Totalna egzotika. Vidjet ćete. Mislim, ovo jelo ne može da ne uspije. I za kraj dodam vrhnje. Vrhnje za kuhanje. Smanjiti vatru. Kad je gotovo, ubacimo krafe, još malo i ovaj umak kojim su se kuhale i samo ih lijepo umiješamo da one još nadođu. I za kraj, kak se ono veli, šećer na kraju, ali nije šećer, nego su mljeveni orasi, mogu biti mljeveni lješnjaci ali orasi su u biti izvorni, jer sam napravila omak sa likerom od oraha, domaći. I sad se fino posipa po njima. I zvijezde su rođene, naše krafe istarske na labinjanski način, kako su to običavale raditi naše none. Ovo su na način A i B, u umaku od mandarina, sad je vrijeme mandarina i sa orosima i sa likerom od oraha. Želim vam svima dobar tek i da vam uspije ovako dobro kao što su meni uspjeli i da vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi i sve vas volim jer ne mogu više čekati, ja moram sad to ići pojesti. Savršeno sam. Koga sam rođena Labinjanka. IB Cooking Show. I na kraju ćemo vam odati tajni sastojak za IB štrukle. Dakle, tajni sastojak je... To su trube. Vrhnje za kuhanje. IB Cooking Show.